Dobar dan iz rasadnika Mihalek. Danas smo odlučili da snimimo jedan kratki video o tome kako smo uredili jedan ugao u dvorištu. Ova površina dobija sunca do 10 pola 11 i popodne posle 4 pola 5. Prikazujemo grupu biljaka, to jest kako se kombinuju boje i visine na jednoj manjoj površini. Sada to baš ne izgleda reprezentativno pošto je jesen, ali kada dođe proleće vidjet ćete kako je ova kombinacija boja efektna. Ovdje je grupa od 3 konike. Konike su sporo rastući četinari, rastu svega 10 cm godišnje. Veoma su zahvalne, imaju jako lepu formu, to jest oblik, a jedina im je mana što ih napadne crveni pauk i to se dešava bar jednom u 2 do 3 godine. Kada se to desi, mi ih prskamo armadom i taj se problem reši bez ikakvih problema. U pozadini 3 konike sadili smo piramidalnu crvenu bukvu, a sa druge strane je crveni javor, koji sad baš ne izgleda najbolje. Ispred konika imamo kalemljene četinare, srebrnu smrču, to je Glauca globosa koja je lepa i efektna zbog svoje polavo-sive boje iglica, i imamo kalemljene borove. Svi ovi kalemljeni četinari rastu samo do 1 metra i formiraju niske žbunove. Sa leve strane od konika je erika, koja bi trebala uskoro da procveta i bit će ukras tokom cele zime. Ona je posebno interesantna kada pada sneg. Središnja biljka je stubasta tisa, ona raste veoma sporo, ima crvene bobice i ima ovakvu formu bez orezivanja. Ovdje nam je grupa žutih berberisa, konkretno ova vrsta se zove Golden Dream, a iza njih je crvenolisna Weigela Alex koja cveta tamno roznim cvetovima tokom proleća. S druge strane imamo istu kombinaciju boja, samo smo uradili kontra. Ispred su niski crveni berberisi, a iza njih je spirea zlatna, odnosno spirea gold, koja isto cveta roznim cvetićima. Na ovu stranu smo stavili acer plumatum zeleni, koji mi ovako formiramo, ali on može da raste 3 do 4 metra. Znači, ukoliko vam treba drvo višeg rasta, vi ga pustite da raste i urezujte ga na visini koja vama odgovara. Znači, ovo vam je jedna od dobrih kombinacija za manju površinu, odnosno za uglove u vrtu. Veoma je važno da se biljke grupišu, onda je i efekat bolji. Znači da se sadi od jedne vrste više sadnica. Konkretno ovdje imamo 5 žutih i 7 crvenih berberisa, 3 Weigele i 5 zlatnih spirea. Pošto je ova površina u stazu, nije bilo potrebe da se sade visoke biljke. Toliko od nas za danas. Pozdrav!